I G1 Solimakambe Tra channel leyi mi nga ku hi voneni loyi a mi nga ku n'wi voneni sweswiwani hi G1 Solimakam wa kona. Se ni lava ku yisa mahlweni topic ya mina leyi a ni yi tsemini last ya kusukela loko se ni sungule ku tlela a bathroom ya makulele ma mina kusukela loko ni sungule ku tlela a bathroom ku ta haleni mapo. So ni hambani ya ni ya tlela a bathroom a ni pfuka hi nkarhi wa kahle because a ni pfuka hi vo 10 to 7 ni kota ku ya kaya. Se mara nako a ti ri koho ti-challenges ta ku sometimes mi kuma ku munhu lo a nga hlamba ro hetelela namadyambu a nga sulangi mati nkarhi wun'wana a nga dibangi na mati ma ku hlamba ma swi twisisa. Mina loko ni fika laha a ni fanele ni fika ni n'wi dibela mati ma ku hlamba se ni tlhela ni sula laha hansi. Mara hi mhaka mbilu ya kahle ya mukhegula lava a ku ri ka vona a va hamba va loko ni lava ku ndlala ni va byela ku a va dibangi mati se va hamba va ta ni dibela mati lama va tlhela va ni sulela hi voxe. Me a ni zangi ni ma diba mara ku ri a ni tshama ni kha ni ma kuma ni tshemba ku swi endla sense leswi ni nga ku swi vuleni. Se hi laha nyiko ya mi ya ku cha nkatara yi nga sungula ku improve swinene kona hi mhaka ya ku aka hina a va nga swi lavi ku ni chaya swa music. So a ni chaya ka Hlungwane ku vo ba mafaya a hi practicela kona hi vo a va hi nyika ndhawu hi kota ku practice and a hi practice hi tele mi kuma hi ri vo ma 14 mara a va nga mind. So laha a va ni nyiki guitar ku ni nga hamba ni famba na yo kaya. Se every night loko ri ku a evening a ni hamba ni tshamela guitar ni yi practice maybe 1 hour loko ku ri ku siku rero a ni ti nyika nkarhi wa ku tala. Se ni ya ni kha ni improve ngopfu ni improve na tinsimu ta mina makhomphozelo matsalele ma tinsimu hi loko ni ya endla demo ya mina ya ku sungula hi 2002 ka Bot Mike. Se mara kwala ni sa ni hlangana na vo Jabomba. Se leswi mara swa ti-demo na yini ni kombela ku swi jumpa because a ni lavi ku vulavula hi swa music swi nga ta endla ku ni hetelela ni nga mi hetiselangi leswi ni nga ku mi byeleni swona ma vo. Se mi kuma ku kaya va aka yindlu laha ku nga wa yindlu va aka yindlu yin'wana ya rhandavula yo mara va yi sungula nyana hi switina swa semende mhaka ku a va yi voneni disadvantage ya loko mi aka foundation ya ko yi nga tiyangi. So va aka yindlu yin'wanyana yi dumini yindlu ya kona yi dumi swinene because switori swo tala swa Mafenya Brothers a hi swi actela ka yo ti-album ta mi to tala ti rekhodiwa ka yo. So yi dumini yindlu liya hambileswi yi nga ha ri kona. Se va aka yindlu liya loko yi hela yi beleliwa yi fuleliwa hi mabyasi. Se va endla leswa swa ku ku wayela hi loko ma ha ku heta ku levhela hi misava ivi se mi chela misava liya ya ku tsakama ya ku kota ku va levele nyana laya. Ni sungule ku tlela ka yindlu liya yi kha yi tsakama ya ha ku leveliwa hi mhaka ku a ni swi misa ku tlela a kaya. So ni tlhelela kaya ni fika ni longetela nhundzu ya mina ni yi tlherisela le kaya ni fika ni sungula ku tlela ka yindlu liya. Hi loko ka hina ku ta sunguliwa ku akiwa nyana yindlu yin'wanyana ye le sayitini ya 3 room yi dumini na yona mo ni swi vekisa sweswo. So loko se ku sungula ku ni tlela nyana laha wa vo va ridela loko va ridela ni tshika ku banyana moya ku oma a ni pfa ni vhaka na le Dakar. So loko ku ri na leswa swa ku yindlu u kuma ku ya tsakama munhu a swi kota ku a pfa a vhaki Dakar a ti byeli ku u ta vuya a yi vuyela loko se yi omini. Ni tsundzuka siku rin'wanyana vanghana va mina vo talo va vanhwanyana
va ku valakunda hi le ka hina hi danyana se hi ta famba hi ya a Dakar. Se loko hi hundza hi laha kaya xikolo xi hatli xi huma hi vo ma 12 ni kuma ku yindlu ya mi ya ha ku sindziwa a i yongu hi vulongo mara ne ka mina ku ri swilo swa xiyimo xa le henhla ngopfu se yindlu ya mi yi sindziwile no sindziwa mavolo leswaku ku na swin'wana va ri i xiphaswana ni tlhela ni kuma ku yi biwe na xiphaswana xa kahle so a yi ni twa ku ri achievement yin'wanyana swa ku va ala ku lava ku dyela laha ndlwini vanghana va mina va ku kanuwa ku nuwa vulongo mara mina ni twa byi fambisana na swakudya hi mhaka ya ku a ni nga tshembi ku ni nga hetelela ni mina yindlu se loko yi tlhe yi sindziwa a ni swi twani swi ri swa xiyimo xa le henhla ngopfu so hi nkarhi walowo nga ku a ni ri ka grade 10 mava so mantsongo wa mina van'wanyani va lovile a ni swi tivi ku hayi loko vanhu va lovini va munhu a vulavula hi munhu wa ku lova va ku may his soul rest in peace mara loko ri ku swi boha ngopfu swi na reason yo twala may his soul rest in peace se a va hamba va nyika ngopfu timpahla tiburuku ka ku nghena nyana swa tiburuku ti va fashionini ku ti mbaliwa hi vanhwanyana mara a ku nga ri leta ta masiku lama ta ku yi manya yi famba na milenge a wu kuma ku khadi ku hubutsu se vo a va ri xidudlanyana mantsongo wa mina ene u fanele u mbala buruku yi nga ku manyi phela se loko va ri xidudlanyana swi ri a va mbala sayizi yo hundza mina se hikuva va fanele va tlhela va mbala buruku ya ku ka yi nga va manyi swi komba a va tlhela va mbala tiburuku dikulunyana katsongo ka vona mavo se mi kuma ku loko se va dyi nyika mina di fika di ni endla xin'wana laha ndzeni ka doo se ni fika ni ku laha ndzeni ni lengalenga mo ni swi vekisa sweswo se mi kuma va hamba va ni nyika timpahla ni kusukela loko ni ya high school mina a ni zangi ni xaveriwa mpahla ku fikela na namuntlha na sweswi a ni zangi ni xaveriwa mpahla se that's why okay ni vula ka hina that's why mi kuma ku van'wani nkarhi wun'wana vo chansa va ku va ni xavela xikipa va hlamala ntsaka ngopfu se va za va twa ku a na ha tsakelangi swo ntsena kasi ni tsakeli swona i mhaka ya ku i swilo leswi ni nga zangiku ni swi kuma mavo se mi kuma mantsongo va hamba va ni nyiketela mpahla swi za swi fikelela la se ni nga kuma computer ni sungula ku recorda loko ni sungula ku recorda ni kota ku endla nyana swimalani ivi loko ni endla swimalani swintsongo ni decide ku hi ku mantsongo va ni nyiketela tiburuku na swikipa a va ni nyika na swikipa ene xikipa xa ku nyikiwa hi n'wansati phela ku na disadvantage ya ku swa endleka u kuma xigandlinya mavele wavo mara a swi va swi ri kahle phela swi ni fanela hi ku ya hi mina se loko ni kuma nyana mali ni decide ku no hi ku mantsongo va tshama va kha va ni nyiketela tiburuku nkarhi wun'wana na swikipa swi nga va njhani loko se mina hi swimalani leswi no ya ni ya ti xavela tintangu se loko ni ya ku xaveni ka tintangu ni fika ni kuma ku ti kona tintangu ku na ti-sandals tin'wana ta ni ringana nyana ti endla 350 rand hi a ku ri vo ma 2000 hi nkarhi walowo hayi a ni swi tivi ka ku ri 2000 twanga ku khale ngopfu swa khale ngopfu leswi kumbexani vo ma 2006 kun'wana kwalaya se ni kuma ku tintangu letiya ti endla 300 ti-sandals letiya ti endla 350 rand ene mina hi ku ya hi leswi a ni ri swona ne mi kuma ku nkarhi wun'wana u khombo ma 400 rand hi ku ya hi vusiwana bya mina a ni faneke ni mbala ntangu yo ma 80 rand so loko ni vona ntangu yi ni ringana kahle ku ri 350 ni khome 400 ni swi vona ku yi nga ni ringana a ni twa ni humeleli ngopfu evuton'wini ku ni mbala ntangu ya 350 rand vito ra ntangu ya kona a va ku i Palfacon hi laha swi nga sungulaka swa ti-Palfacon se ku lava ku twa ku kusukela laha ni nga mbala ti-Palfacon ku ta haleni swi endlisi ku yini ni kombela mi yingisela ka episode leyi landzelaka inkomu.
oh ni byala vangiseri ni kombe mi yingisela ka episode leyi landzelaka inkomu.